Igama lami ngeMlizi ngwakathi la Sibongo wasegame ngihlala egame. Lana nginenkinga yokuthi ngaletha bhuti wami eThemba. Bhuti wami wafike eThemba wa-admit-wa ukuthi njengoba bekaphathekile agula ingqondo, agula nasemtimbeni. Kwatholakala ukuthi bhuti wami kufuna ukuthi kwi-agent ukuthi kufuna aye ku-operation. Then the following day bangifonela bangitshela ukuthi bhuti wami akekho, abamboni embhedeni eThemba. After that ngahamba mina ngaya eThemba, nangifika eThemba bangitshela ukuthi bhuti wami ku-CCTV bathi i-CCTV ayifinyelele egedeni. Angiqela mina ukuthi bangikhombise i-CCTV ukuthi ngabe uphume njani, bathi i-CCTV ayifiki lapho. Ngacela kuye moshari bangitshela ukuthi bona self bamfunile abakamtholi, uyakubona akekho lapho. After that abazange baphinze ba-follow up basitshele information ukuthi kwentekani ngabhuti. Thina kwabangithi lesithi hluphako ngaye bhuti wethu ukuthi ngoba wakithi lo muntu, uyakubona angeke sikhona ukuthi sihlale sidzebesele nje. After that bangifonela bangitshela ukuthi bona batosifonela babuye sikhulume nebantu labadzala, sihlale phansi sikhulume. After that until today is 5 years full bhuti wami alahlekile. Kude lokhu basite ngako ni, kude lokhu basendele kona ni. Ngisho ubhuti wami yena Patrick Tsila ngelo walahleka lapha eThemba esibhedlela. So namhla siyafisa ukuthi iThemba isitshele isicacisele ukuthi kahle kahle kwendekeni ngabhuti wethu, sifuna kwati lokho.